Sikubingelele sikwamukela uhlelo lethu mna nakhuluma sithi khona ezikabhoqo Well Studio. Uyazi ke mfowethu, sikuphathela abaculi, siphinde sikuphathela belapha indabuko. Ingosi yethu le yabelapha indabuko. Nje ububona nje ukhokho Vula ula ecela ngami. Abanye bathu Dr Sithole sila kwafela ubale 150 kusemnambithi mfowethu. Ake sikubingelele. Ay masibingelele ke Nkosi yami agoma nomhlaba. Siphinde sithokoze ukuthola ithuba elinqa ezivele ngalolu hlobo. Siphinde sibonge nawe ukuthi usimeme kuleli khasi noma kulomboniso bhanya lapho khona ke esokwazi ukuthi ke sichaze leyo mbuzo suke nawe phela uze nayo futhi ukuthunywa abantu ngokucabanga kwami. Angazi masiyo kunjalo yini. Khehle likhulu siyakwazela kakhulu sinokukubona wenza imanga futhi ngifisa ukuthi uthathe umuntu umbeke ukuthi lento omnyanga ungena kanjani kiyo ubone nini futhi ukuthi usungakwazi ukuthi ulaphe abantu basinde einkingeni zonke esuke bakhungethe ngokuhlukahlukana kwazo. Lo umbuzo umuhle kakhulu cha enguchazeni nje nokuchaza noma sinyeke sikhulume kade kodwa ke lento into nje eqale ngimncane nje kakhulu ekukhuleni kwami lapho khona eqhume esontweni eZayoni lapho ngabuka ukuthi no shuthi lento vele into ekhona ngoba nobaba wami ongizalayo nje vele bekuyinyanga so bekathi naye egaya sisebenza naye la kodwa ke ngingasho ukuthi ngoba yebo sona isikhwama ngisho ngathi sikababa esinye saso kodwa nayo lento ikhona imegazini ngoba into engizalwe nje nayo ethela ngikhula futhi ngayibona isebenza ngoba nomphathi ngihlala nje kubona ke cha ungaba ke ufakazi kulento engishoyo bayangazi nje suye emncaneni bami ngisho nasemabangeni aphansi ekufundeni kwami into nje le eyaziwayo aqhamukanga ngiseqhamuka sekuthiwa hawu uSithole sawaba inyanga noma uSibusiso sawaba inyanga phela bangaze bazongibiza ngegama kodwa ke into nje le eqale nje phansi encane iyanyuka ke yakhula njalo ke ukhule nawe njalo yebo uyazi ke na ukhula ke vele phela ke ubusuwandisa ke phela ikhwama ngendlela owandisa ngayo ufunde okusha ngoba phela ekulapheni akulashwa ngendlela eyodwa kuhlezi kulashwa ngendlela eziningi ezehlukahlukene kusuke wente kanjalo ke kodwa nje engakulandisa ngayo noma bese ngakhuluma kade kodwa ke mhlawumbe singelanga siyolanda kunjalo yebo abantu basey'inkingeni bakhungethwe amabhadi inhlanhla zekho bafuna imisebenzi akwenzeki ikhona lento ethi wena uyiphethe inhlanhla zabantu uyakwazi ukunika umuntu izinto ezizoqaqa into zakhe yonke into ikhanye athola umsebenzi ashada umuntu kwenzeka izinto impilo yakhe icace ibe yinhle ibe mhlophe. Mkhulu into enjalo ikhona kodwa ilele ekuthenini wena njengoba ubuka wena wazi ukuthi mina umsebenzi ngiyawufuna mhlawumbe ngihambe ngiyofesa kubiza umuntu ongemuva kwami mina ngingabizwa lalela ke mina into engangisho nyaye ngithi fika kimi sike siqale sihlole kuqala ngoba kubalekile ukuthi before ngithi nawo umuthi ake siqale sihlole kuqala sibone ukuthi kwalaphi ngoba kwesinye isikhathi khona ukuthi ithonga lekuvalele nje izinto ithonga noma isidalwa sakini kube isona sikuvalela izinto usabathe kungenzeki lutho sikufaka umuthi still ingenzeki lutho so ngakho ngithi mina baleke siqale sihlole kuqala sibone ukuthi laba bakwembethe bakini bafuna ukuthi wenzeni siqale senze leyo nto leyo bese siyavula lezi inhlanhla siyakwazi usikufaka uhlanga nje lenhlanhla sikufaka uhlanga lenhlanhla sikwazi ukuthi sigeze ngokujulile sikufake esizibeni sigeze ngokujulile siqalele insuku uhambe ukufuna umsebenzi uthole leyo guaranteed abantu abaningi sibenzelele leyo nto leyo mhlawumbe khona bangangibona futhi babe ufakazi kwalokho yebo khona ekulapheni uyazi ukuthi khona umuntu ozothi uyamsiza omunye angasizakala ngendlela esesikhulume ngayo omunye umsizi izinto zibe lula kuya ngethonga lo muntu ke lapho noma kuya ngesidala sekumuntu ukuthi sesimosheke kangakanani bese siyakwazi ukuthi sicathulisane silungise kodwa ukuphenduleni entweni ezenhlanhla sinazo inqwaba kakhulu. Uyashaya nesichitho omkhulu abantu banesichitho abanye bamantombazane bashawe amanye amantombazane izinto ayisenzeki isichitho sesivale yonke into uyakhona ukudila nesichitho uyakhona ukusikhipha uyakhona ufuna ukusifaka isichitho ukhuluma nomuntu vele osenza osiqala nje phansi ka isichitho ngiyakwazi ukusifaka ngiyakwazi futhi ukusikhipha ngiyasifaka ngiyasikhipha
kuya ngawe ukuthi wena ufaka kimi uthi Sithole sengihlupha kakhulu lo ake simsha ngesichitho siyashaya nje ngesichitho Nkosi yami sichithele yonke into ngoba phela lesichitho sihlukahlukene kwasona ngoba phela kuyenzeka ukuthi ngiyintombazane kukhona umuntu ongihluphe endodeni yami kanti mina ngiganile yebo ngifuna ukuchitha bonke labo bantu yebo uyakwazi ukuthi uze kimi Sithole ngicela ungenzele u1 no2 no3 bese ngiyakutshela ukuthi ngidingani kuwena mina bese mina ngihlanganisa into zami ngikwenzele leyo nto futhi okumnandiki uma ufuna sikwenze into enjalo angikunika ikhubalo ngithi hamba uye ekhaya sihlala phansi la nawe sikwenze nawe la uhamba usujabule la ekhaya yebo uyobe wena nje seyangitshela ukuthi hayi nawe ukuthi ngiyakubona wesithole kuyenzeka nawe ukuthi ngiyakubona kuyenzeka kodwa sikwenza la sikwenze nawe la ngoba ngeke kunika umuthi nginawo umuthi ambozenzela ngoba ukuba ukwazi ukuzenzela uzozenzela uhlele ekhaya ngoba uzeke nje umlapha endabuko yimi efanele ngikwenzele lesichitho lesi na ufuna sisifake yimi ngisifakayo ufuna sisikhiphe yimi futhi ngisikhiphayo injalo nje uSithole uyakwazi ukuthi makwenzeke into ebhlungu kwachitheka igazi ekhaya bese sithi Job siyacela njengendoda enkulu sicela usilaphele lo muntu alande lo muntu ombulele noma labantu abambulele ayi sesibhubhise kakhulu lapho ngoba nje oqala nje ukuze sokukhombisa ukuthi lento sizokwenza siqale sikushayela umhlahlo oqala sikutshele ngqo ukuthi obani laba benzele yonto leyo sikutshele ngqo ukuthi obani bese sesiyabuya sisicuphe lesi sidumbu lesi futhi angikhathani mathiwa isemeni mathiwa kunini ngikhumula ngibe nqono ngithi ngenze lento efanele ngiyenze mina la akunendaba ukuthi ubani uthini ukuthi ubani otha uthole simboye enqondo ngenza umsebenzi wami lo siyasicupha isidumbu sithi bonke abanesandla ukuthi wena uhambe emhlabeni mhlawumbe udutshule mhlawumbe ukwaziwe onesandla obe nesandla mlande ubuye uzolala naye la iphutha ke esiyake silenze noma abantu belenze umuntu lo masecushiwe kuyake phela kufanele ukuthi uma esebenzile umsebenzi eseqedile ngoba uba nendlela yokufika ekhaya azosho ukuthi useqedile kube nendlela futhi yokufika ekhaya azosho ukuthi umsebenzi useqalile uma esewuqedile umsebenzi subuya kimi kuyahanjwa kokhipha lezi yacupho lezi yana ke manje ukuze phela nyeke abuye azoshaya ekhaya isicupho sakho nasihamba kanjani into eniyifaka kuyo umuntu eyisidumbu noma into eniyifaka phezulu ethuneni ukuze kuzoba lula mhlawumbe ukuyikhipha into yakho kuyahluka ke khehla khona lokucupha lokhu okuba ingozi lapho khona esisuke simphathisa umuntu isikhali yena ngqo isidumbu sesiphathisa isikhali noma sithathe ikhubalo elithile silifake ekhwapheni lomuntu bese noma emlonyeni siyakwazi ukufaka emlonyeni ngalenkathi isidumbu lapha yasiqala manje sibola kuyaqala ke ziyakhala kulaba lapho khona lo muntu lo eshaya manje ngane nangoswazi nje lokuthi akangahambe emhlabeni kodwa ke abole anuke aphethuke impethu lokho kwenzeka esidumbini kwenzeka wena nawe nesandla awuhambe emhlabeni singakasho ukuthi ihambe emhlabeni isona ke lesinyanga isithandathande leso ngoba asinako ukuthi kufanele khanje kuyokhishwa kodwa manje lesokuthi manje umuntu nangabe ehamba emhlabeni siyaphathiswa isikhali leso sithanda ukuba ingozi ngoba uma esiqedile ukubashaya bonke labantu usezobuya ezowenzani azoshaya ekhaya ngoba uyazi eqinisweni uma ngabe siphila kuyenzeka siqabane nje ekhaya bese yakhumbula ukuthi konje ngangixabana bani ekhaya siyabuya manje uzoshaya ekhaya so lento lena ke ngiyake nga-advise mina ukuthi umuntu akahambe ephethe isikhali okungenani kunezinto thina sikwazi ukuzenza kube yimithi ethile siyenzayo bese sifake amabhodlela lawo amancane mhlawumbe abe u5 noma abe u4 lento lena ke nanifika kimi ngizonika umuthi ezofika niphahle ngawo oqala ethuneni nimbize ngegama lawo lowo muntu loyo noma kube yimi engenza lowo msebenzi njengenyanga oyithembile weza kuyona yimi kufanele ngenze lowo msebenzi loyo ngoba ngibalekela ini balekela ukuthi ungathi ngifikile kuSithole kwangenzeka ukuthi angizenzele mina njengenyanga yakho Amadoda ahlupheke kakhulu ajolela abafazi ngapha nangapha abakwazi ukuhlala endodeni eyodwa ikhona nilento ethi abafazi yabalumba futhi mawubalumba lumba kanjani ikhona into ekanjalo kodwa ke lapho ngidinga umuntu hayi nje ingane ezoqhamuka nje isajoli izongiphaphela la ithi ifuna manje ukuvala intombi angisebenzeke kanjalo mina la ngibhorekile ngifuna mina umuntu ozothi umfazi wami bese nathi umfazi wami letha phela iphepha ngibone ukuthi umfazi noma usumlobole ngibone hayi ukuthi socupha ingane abantu lantu uzodlala ngayo lento siyayenza uma siyenza ke
siyenza ngendlela eziningi ezehlukahlukene. Icupho ke khona ukuthi ke sikufake ilumbo lokuthi uma ngabe uke wangena ugaxele laphayana kuhle kwenja nje nawubona izinja zigaxelene kusho ukuthi ilumbo lenje. yebo kodwa likhandwa ngendlela ethile kodwa nento yenja siyayifuna Nkosi yami ukuze njengoba inja phela uma ilala nenye iyakhinqela lapha yebo sidinga futhi inja le esuke ikhwelwa siyayibulala sisike lento esifunayo. Okay. Hayi asingajuli kakhulu ngoba asithwasisi kodwa ke into kanjalo yebo siyayenza bese kuyabuya ke kuba ke ileli lumbo lelike na uthe nje wangena Nkosi yami ke nenkaba ikubikela uthi ugaxele kuyenzeka kamasende lawa afutheke lapho na kanjani uyahamba emhlabeni uyahamba emhlabeni kuyabola mhlawumbe la ngaphansi kuyimpethu usuke nje amasende lawa kuwa amagqanya lento siyayibolisa nje iphele nya iyo phele esuke sifutheka nasikhoma iqiniso liyakhona ukuthi lilungiseke futhi malilungiseka kusuke kuzodingakalana kuyakhona ukuthi kulungiseke uma ngabe wena uzokhona ukuxoxisana nalomuntu omdlele umfazi wakhe lo muntu akuthathe akulethe kimina sibuye sizokunyanga la ngoba lasuka sifake icupho ethinta insila zethu ngenzeka ngifaka amazipha ami mina ukuze lento unye kuzulapheke ngifaka insila yami ukuze unye kuzulapheke ngifake inwele enye inyanga yathi isebenza nangezinza zayo phela isicupho phela lesangithi izinto ziyangena uthi noma ngakuthiwa ulashwe kanjani kodwa uma ungakayitholi izinza zayo inyanga fakalela khwalo osuku uzama kuyilungisa ngeke usizakala kungathibeka kodwa emva mhlawumbe kwenyanga embili izophinda iqale phansi yazi ngoba yini yazi ithi wayithibeka ngoba umuthi vele uyasebenza umuthi awuhlali ungasebenzi siyasidideka umuntu nayithi umuntu unginika umuthi ongasebenza awukho umuthi ongasebenzi umuthi uyasebenza ingakho lento izothibeka ngomuthi uyasebenza kodwa ngoba lesasicupho awusitholanga khulileka kahle sazokhala nje kakhulu noma ungahamba iyosikwa lento khulileka isazomila nje khulileka nekhulileka nje isazomila ngifuna sibuke kunabantu abasemabhizinisini kunabantu bamathenda kunabantu bamatekisi kunabantu abangamameya kunabantu abamaloya kunabantu abafuna ukudonsa wayithinta lento okudonsa kedlela igubhu ke siyazenza ngohlukahlukana kwazo phinde futhi sikwazi ukwenzela isipoki esokusebenzela nje sidonse isipoki kusuke kuyisipoki esizoba kanjani isipoki esizohlala la ebaleni sitshalo isipoki esizotshalwa kimi emzimbeni isipokwe into yaso izohamba kanjani siyavumelana mina nawe siyakwazi ukusenza sisifake egazini kodwa ngiyathanda ukuthi sisifake egazini singafakwa ekhaya ngoba into yakho oyilande wena kimina ayithi noma ihlukumeze wena hayi ekhaya nongasagcina imithetho enziwe ngitshele yona usudidwa imali ayihlukumeze wena ingahlukumeza abantu abangena ekhaya ngoba iyondla wena phela yondlela abasekhaya so mina ngiyayithi asifake kuwena ngqo ukuze izokhuluma nawe uyizwe ihleli la emahlombe kusinda ukuthi ngiphethe manje lento ngoba siyakwazi ukuthi noma futhi uthi wena nesigubhu esihlele ekhaya singasasebenzi mhlambe inyanga yakho seyashona siyakwazi ukuthi uze naso siqale sisihlole lesigubhu sakho ngifuna ukuya lapho ukuthi uthini umgomo uma ngizofika nesigubhu ngithi hayi lesigubhu ngangisinikwe usosobala ngangisinikwe inyanga enkulu enye kodwa manje ayisekho leyo nyanga ngicela ukuthi uphinde ungivuselele amandla kulesigubhu uthini umgomo wakho njengenyanga ungivusela lesigubhu okay mina ngithi noma kuthiwa uthathe kuyiphi inyanga noma kuthiwa usithathe ezake zibe nzima lezi eqhamuka ngaphandle onyambana kodwa nazo ziyakwazi ukubambeka ngoba siyasihlola noma kuthiwa usithathe kiphi inyanga angisabi impela angisabi uyakuze naso la sizohlola sisibuke ukuthi senziwe kanjani iziphi izinto ezafaka ukuthi kuvuselwe lento esuke yenziwe kulomkhuba walesi sigubhu sakho ngoba phela into esuke ibalekile akusilona igona umuthi ophakathi wona ufana uphile igona alibalekile kakhulu into ebalekile umuthi ophakathi ukuthi kwathakwa kanjani yini nani ayifakwe lapho yebo ukuze manje sikwazi ukuyivuselela fanele sikwazi ukubamba yonke le nto leyo bese siyavuselela lento le ifana nani ifana nokulapha mhlawumbe uzolapha umuntu istroke mhlawumbe uzolapha umuntu ophambene nekhanda fanele ubuke bamshaye ngaziphi izizwe bezinani kumele ulande semzizwe leza bamshaye ngaza ngithi
bese bakhona ukufaka kokulapha ke ngoba ngeke uzolapha izizwe ungazange uzulandele lezizwe abamshaye ngazo bese ufaka lokho kwakho ukuze umuntu ayelapheke lesigubhu same thing singaphikisani bafowethu kodwa ke mangiqamba manga angazi kodwa nje mina ngazi ukuthi ke uma ngabe isigubhu lesi umuntu ufike naso noma uthathe kubani noma kuthiwe sa 19 bani mangabe nje sisekena lo muntu loyo khulileka lonto iyalungiseka lonto leyo ngoba siyasibuka awungitshela njengenyanga mawucanga umuntu uzizwa kanjani mayesanda kuthwala nje kwenzakalani kuba khona into angathi iyenzeka emahlombe mhlawumbe uyazela uyakhathala kuba kanjani angicabangi la ngizokuphendula angicabangi ngiyazi ngoba siyayenza ngentento lana ke uma uqeda nje ukutshatha Nkosi yami uma angithi akwayijwayele lento thothi futhi kwesinye isikhathi uthwale mhlambe ngenyoka yenza nje ihleli kanje ngithwale ngenyoka iqhamukisa iqhamukela la uthole sekasenyathuka angithi ibonwa yimina phela yami akusiyona yethu ibonwa yimina inyoka iqhamuka noma ngayinini imfihli la ithi lento uma ngabe ngithwale ngenyoka angeke omunye umuntu ayibone yebo singahlala sonke la ifika ize kimi ngeke sibone sonke yebo umuntu ongakhona ukuyibona umuntu oyobusa umtshelile wena mhlambe ingane yakho mhlambe umfazi wakho wase wamletha kimi samgcaba phela ngohlanga lokuthi ayibone ayi Nkosi yami phela siyamconnectisa nalento manje nawe ukuze uyibone ngiconnectisile nayo nje kuyenzeka ke ukuphenduleni umuntu azizwe nje vele la emahlombe vele kusuke khonto ehleli vele uzoloku usindeka ke usindeka kwesinye isikhathi ungakajwayeli uzosela vele ngoba kulelo viki nje lelo uzo experience ngiphazamise usebenza inkinga nje ngoba vele into ongakayijwayeli vele ke into nento fanele bafaka isiphandle umusifakile vele ubuka uzoloku futhi uzwe ukuthi hayi man konke khona yebo into enjalo nje so nayo ke lento yesithwalo into nje eba kanjalo thile uzoyijwayeleke julile lento ngifuna sibuka ukuthi ake ngithi kunabantu abangilandelayo uyakhona nokuthenga umuntu mhlambe siye ehlathini elithile mhlambe ngiphatha imbuzi ethile kube kanjalo simshaye lo muntu loyo simsuse into kanjalo siyakwazi ukuyenza ngoba lo muntu loyo wena nje uma ngabe unesithombe sakhe uwazi amagama akhe uza kimi sithole ngisemateksini sithole ngisemabhizinisini sithole ngisendaweni ukuthi ngijaha nawe umuntu angazi ngenzeni bese ngiyayihlahla phela abanyathanda ukuhlahla ke mina mhlawumbe uzoqamba manje uzosola umuntu abantu lakini ngiyahlahla qala ngempela ukuthi kunjalo yini mangithola ukuthi kunjalo siyabuka ukuthi liphi lethonga elimvikele lo osuke kulandela siyakwazi ukuthi ukubheka ukuthi wena ugadwe lephi ithonga ngenkani sibheke silibambe lelo thonga lelo siyabuya sizocela kulona sihamba sehlahleni somnyezane nezinye ngehlahla ethile esikwazi ukuganga kuzona ebusuku nakhona kunesikhathi esithile usana ufike nje ukuthi wena seku10 seyehlahleni kunesikhathi esithile ofanele ufike ngaso futhi isikhathi sageja siyeqisa senza ngakusasa ngoba kunesikhathi esithile ngiyaqimba phethe futhi imbuzi phetheni siphethe imbuzi siphathe imali ewuhlweza mhlawumbe ungaba wo5 ongaba wo2 kodwa kufanele beningi siyothenga lesi sidalo noma esinye isikhathi bamba khehla lami siyahamba siyethuneni siyovusa umuntu esingamazi yebo nangifika lapha ngihamba nawe ngithi wena ufuna ukwenza lo msebenzi fanele ngigcabe ngiyagcaba samuntu okuqinisayo ngiyagcaba bese ngithatha imali eminyama ngikhelela igazi lakho ngemali eminyama ngilikhe ngizohlanganisa neminye imithi sizovusa lo muntu sizomthenga ngale mali eminyama egcwele leli gazi lakho nasimvusa lo muntu sesiyamtshela instruction phela manje ngoba isipoku umusivusa uyasitshela instruction ukuthi ufuna senzeni mase siqedile bese siyahlehla sibuyele emuva siyakushafuna kanjalo enjalo ayikulikhulu ngifuna ukwazi ukuthi uyayigadani imizi yamadoda uyakhona ukuqinisa umuzi umthakathi kusekuseni ngamshaya umthakathi lapho sinabo ufakazi futhi bagcwele ngapha ku-Eastern Cape Limpopo nabaqedile sibaqede kakhulu lapho sibaqede kakhulu umuntu afone sithole sekunjalo la umuntu sebele fale ngisukela mina eMnambithi ngiyomqaqa nangingakasukukhuleka uzoma nje uzoma futhi lokho angikwesabi lokho
uzoma nje ibaya siyaqinisa thina isibaya somuntu isibanje ukuthi mina inkomo zami ziyatshontshwa siyaqinisa bese sithi hayike namhlanje akuyeke nje inkomo zingene ungakhiye kanjalo balahlekile bengizokhokha khululeka siyakwenza lokho futhi nje sikwenza sisabe siyakwenza lokho nje sikwenza ekseni khehla lami siyakwenza sinabo ofakazi siyakwenza abantu abaningi bayathanda ukuthola amaqiniso enjengoba enjalo yebo ikhehla ngilibona ngathi lo umuntu ojule kakhulu uyayishaya lento ekuthiwa umhlahlo ake sithi kunokusolana ebaleni kunokusolana emndenini bafuna ukuzothola iqiniso ukuthi ubani kahle kahle umthakathi leli khaya bafika nabantu bethi size la sizoshaya nje umhlahlo sicela nihlahlele yonke into ake sibambelana ke futhi nje sizobeka nje kube nje obala kuhle kwezinqazesele umhlahlo nje into yami into yala ekhaya into engizalwe nje nayo into engikhule nayo into engikhule ngiyenza umhlahlo into engayisabi into futhi engathathi ngisho u10 minutes uma ufikile la mina ngibe ngiyagibela ngiyakutshela umhlahlo nje into esiyenzayo la ekhaya siyawenza umhlahlo futhi ngokujulile siyawenza siyakwazi ukuhlaziya thina into silande nje phansi lapha sinyuke sisho sithi nanga umuntu oniqedayo la ekhaya nakuthi uno oniqedayo la ekhaya umhlahlo siyawenza umhlahlo futhi nje okusobala umhlahlo masiwenza sifuna 1000 lokho nje ngizokwazi ukusho nje ezidlangalaleni 1000 umhlahlo siyawenza guaranteed siyawenza izinto ezilahlekile awu siyawenza nje futhi nangabe ulahlekelwe inkomo siyakwazi ukutshela mase singekho futhi azikho nyeso siqamba manga siyaqala sikutshela inkomo elahlekile mhlawumbe zo10 zo5 bekhona ebovu ukhona ehlaza nakuthiwa khona ehlaza nakukhona yelo khona yelo siyakutshela ngisho imbala yazo bekhona inkonyane bekhona ukuthi yebo kunjalo lezi inkomo lezi ngesijwayele ukuluswa umuntu ukuthi yebo kunjalo lezi inkomo nezigcine sendaweni ukuthi yebo kunjalo lezi inkomo zihambile zisendaweni ukuthi ke njengamanje nani ngafika endaweni ukuthi nizofika enithole phambi kwazo lokho nje befile bezoshaya umhlahlo nje la belahlekelwe lezi inkomo sakwazi ukubenzela sabalayela batholile into nje lesenzayo even if uzikhishwe ekhaya ebaleni wangibiza mina nakhishwe namhla wangibiza kusasa nento engifika nazo mina ngizenze esibayeni ngihambele ngakusasa ubungivola untshethi zibuyele la ekhaya angidlali mina la nyathakatha angidlali angikusabi futhi lokho umsebenzi wami ukuthakatha ngiphila ngawo uyangondla nyathakatha nje mina unazo nilwane lezi ezifuyayo ezondlwayo ya ilwane zikhona efuywayo siliye nje ufuthi ngoba ngilibonile nalo futhi lapha eBavini ya zikhona ilwane khehla lami efuywayo zikhona kakhulu sithola kanjani ke lezi umuntu uzobuza uthi umfana omncane kanje uthatha phi ilwane sithola kanje na ke ilwane mhlawumbe lapha kwakho uke wathwala noma ubaba bethwele noma umfazi bethwele wahamba emhlabeni isilent iyahlupha ekhaya hayi bake basibizeke thina sizothatha asilahli siyathatha thina sibeke sisebenzise sibuye umuntu umuntu nayifuna futhi ukuzothwala simnika zona lezi ziyasebenza nje simnike zona hambe ziyosebenza ilwane nje into esinazo kodwa kokuhlukileke asibeki la esihlala khona ngoba sihlala nabazali sihlala nezingane akusikona kwami kusekhaya sibeka emgedeni othile ngelinye ilanga engifisa ukuthi uhambe uzufike kuona ubone sibeka nje lapho lezo lwane lezo nangabe siyibiza futhi siyabiza khehleme nje masisha kabe siphamisa amadoda siphamisa abafazi phakame lezi zinto fikela sithumele izinto esifuna phinde ehlehleze emuva ngifuna sithi nqampu siyofika lapha emgedeni mbuke lapha ekhaya ngoza sure ukuthi emgedeni siyafika kodwa hayi namhlanje ngelinye ilanga ngifuna sikhuluma indaba yofudu ngithe ngifika la ngafica ufudu la nalwe lapha eBavini ngifuna cameraman thanda ukujika nje kancane kunofudu la veze nje ufudu nanto umbuke lapha ekhaya uzolibona nanto ufudu nanto lapha ekhoneni nanto ufudu lo liyana balibona abantu ekhaya ngifuna sikhulume ngalo yini umsebenzi wofudu yini futhi inhloso yakho ukubona ufudu la endlini Nkosi yami ake sithi ukujula ke kanje mase niyesijule deep khumbula phela angithi ufudu liyakwazi ukuba esithwalo ufudu njalo njengoba ke ulibona nje liminyaka munye ngokwesizulu kodwa ngolesi sizulu esicacile lincane siyalibhila nje manje lihleli lapha
kunemithi esidlisa lona ukuthi libe lento mina engiyifunayo. Khumbula phela ufuthi uyakwazi ukuphila 70 years 100 years nangaphosisi ufuthi uyaphuza ukufa. So umuthwale nje ngofuthi into zakho like akujwazi khona izithwalo uphilo 7 years uhambe emhlabeni. So ufuthi ukelelo siyakwathi ukulibhila sikwenzele lento le esuke wena uyifuna sikuthwalise ngalo bese uphila isikhathi eside uze unohambile emhlabeni nawe ingane utshelile lento le sale iqhubeke nalo ufuthi lolo umcebo ngunaphakade loyo. Angithi lento le siyakwathi ukuthi silamanise ngendlela ethile sithole mhlawumbe olunye ufuthi osolilamanisa nalolu maselibona selidala kakhulu sililamanise nalolu qala phansi belivuselele seliqala phansi lolu silifundisa lo mkhuba walolu lithi lolu malufa noma lona sikuthatha sigaya ngalumuthi sasele lolu njalo sikajuli kakhulu. Julile lento ngifuna sibuke umuntu othi ngishawe istroke amalunga omzimba wasanyakazi akusalungi. Zikhona izinto ngathi uyazenza lapho ikhona futhi indlela umlekeleka ngayo. Ikhona ngoba nathi stroke siyakwazi ukusenza sikushaye nje ngaso siyakwazi ukusiqala phansi sikushaye ngaso. So uma ngabe sikulekelela lapho nyanga ngidinga ukuthi uze kimi ngoba kunegazi kufanele ngigcabe kunegazi fanele silikhiphe esukela eminyama. Siyagcaba lapho sigcabe mhlambe sikusike nje noma ka u12 noma ka u15 bese siyalikhipha legazi silikhipe bese kunezinto kufanele lokudamu lokuphuza ukuthi lento lena manje siyayikhipha la egazini ngoba usushayile cishe sifane nombani cishe sifane nezulu ngoba nezulu siyakwazi ukulisusa phansi sikushaye kambe lothatha abantu amadoda. Ikhona lento ekuthiwa uvutha uvutha ke ukhona Nkosi yami uvutha siyakwazi futhi nokulapha noma nokusiza nathwa umuntu ushaywe ngovutha bese ukuvutha nje siyakwazi ukuthi sisize ngoba siyakwazi ukuqala phansi uhambe emgwaqeni uvutha imoto wekhehla uvutha ukhona futhi singawuprova nakhona ophekayo athi sithole mina ngiyapheka alethi ingane yakhe la ngishaye ngovutha ehene mahala nje sikhombisa ukuthi ingane nawuthi uthi nje uvutha into engekho letha ingane yakho noma uze nenkukhu sishayelele ugugu ngovutha noma nike nisenzele lento ukuthi nje nike nibiza inyanga phuma esigcaweni nje kuzodlalwa nje ngekhubalo kwekuvezela abantu ukuthi ikhubalo likhona sike sidlale nje ngale nje ikhubalo kube abantu abasho bafuna ukusenzela noma ekubize ngingedwa ke mina ngaloku ngikhulumela inyanga khulumele mina bekubize nje ngingedwa thola sithole awuzodlala nje ngekhubalo sike sikubuke nje hayi singandlalela thina sisaba sandlalela singathi niphathele ngisho nekhubalo eligaxa entanyeni bese noma ngawubani othembayo kwazi ukudubula afika azodubula sibone isizwe sebenza leso sibhamu leso ngoba manje inhlamvu yayivimba hayi sayivimba inhlamvu thina sayivimba thina inhlamvu yabona nakuthiwa kanjani wana ubuye nesibhamu bakuthiwa nase semthethweni hayi ke ufike nelahle uzosiqhatha namaphoyisa ubuye nesibhamu esemthethweni ngizothi khetha inkomo lapha enkomeni zami noma ngayiphi ngithathe ingaqa into yami ngithi dubula nansi dubula. Ufuna sibuke lento idliso uyalifikani uyalikhipha futhi idliso siyalifaka siyalikhipha futhi omunye umuntu uzobuza ukuthi idliso lifaka kanjani sithole thina sawenzike lento yokuthi mawuthathe idliso olivukuzele ekudleni ubulale ingane zabantu liyabulala lo dliselelo sikubamba iphusheni thina ulele ngo1 ebusuku sikuthakathi ulele sidlisa kanjani kunenodolo esisebenzisayo siyawuthatha lo nodolo suqokise siwethi igama lakho wena Sibusiso Sithole njengoba ungafuni nje ukungiqoma uzongiqoma ke manje Nkosi yami noma wena sengikhathele uwe ngiyakudlisa manje uhambe emhlabeni wena sibanibanyana siudlisa unodoli njalo ngo1 ebusuku siyawudlisa unodoli wena uphuphu yakho lenze ngale kimi ngiphupha ngiyadla manje uphuphudla wena Nkosi yami isikhathi siningi uphuphudla inyama engaphakathi sekuyidliso lelo phupha nje udla inyama engaphakathi sekuyidliso lelo iyona into egijimayo khumbula phela inkomo noma isilwane nje inkomo imbuzi siyakwazi ukuthi na sirobhe lethonga lakho ngalesi silwane ingakho sikudlisa ngenyama engaphakathi ngoba inyama engaphakathi ayikho ongayithandi abekho umuntu ongayithandi sikubamba ngayo sifake leli dliso leli noma futhi sesilikhipha uzakime kunemithi esikuphalazisa ngayo kuyake kuphuma inyama ehlaza enukayo uma ngabe inyama ngayidla nini iyaphuma phela ihlaza nje enukayo iphuma
suke seliphumele lo dluliselelo bese ke siyaqinisa ngendlela ethile sikunezinto zokukhotha ke phela ukuthi lento iphume nje kahle emzimbeni bese uyaqiniswa mhlawumbe noma ukhandela incweba yokuthi ungabi lula ungathi ulele bese uyadliswa ulele wena. Sesiphetha ungathini kubantu baseNingizimu Afrika njengemelaphi wendabuko nenyanga makusetshenziswa